In the Bankulu. Nkosi yezulu nomhlaba, Thixo ingcwele, Thixo wabazali bami, Nkosi ngiphambi kwakho ngalo mzuzu Nkosi onzima, ngingumntwana Shembo ingcwele. Ngiyacela Nkosi la ngenze khona amaphutha, ngifunda incwadi yakho engcwele Nkosi, ngicela intethelelo esihlalweni sasezulwini. Amen. Bakhonza kahle Nkosini, ngiyacela nami ningithwalise lo mthwalo esengimi kuwo. Kuthunywe umntwana omncane kakhulu ngenxa yovalo olungeqile olunamandla nanga uncane engiyibo. Nginethemba Shembo ingcwele ukuba uzongithwala lo msebenzi wakho Nkosi osungithume kuwo. Ngiyacela Nkosi ukuba ungilungise. Ifanele Nkosi ukuma kule ndawo ngithume kuyo. Uqoqe Nkosi nenhliziyo yami, iqonde ngalo msebenzi Nkosi engithume kuwo, ngoba kuyenzeka inhliziyo imduse umuntu esekhona phakathi kwendlu kaThixo. Ngicela Nkosi ukuba neyami inhliziyo uyisondeze, ngoba kukhona into engeke ngiyibuke. Iningi lethu lapha kulendlu liyangena emanzini libhabhadiswe. Njengoba silapha nje sinamathikithi ethu ukuba amalunga aleli bandla, ngoba sabhabhadiswa sangena emanzini. Kodwa iqiniso engenalo elokuthi njengoba umzimba wami wabhabhadiswa, ngayivuma lezo eyivumelayo, mhlambe ngayithukusa lezo inhliziyo ithangithukuse ngayivuma. Kodwa wena nxa sengivumile lezo ngivumile, ngangena emanzini, yona inhliziyo ngabona abefundisi beyiculisa. Yaculisa umzimba kuphela, isale yona. Kangazi Nkosi uma ngiguqile lapha noma eyami inhliziyo Nkosi yavuma yini ukuba nayo icwile, yavuma ukuthi yamkhetha uShembo ingazikweso. Cela ukuba ngidlule engomeni yamashumi ayisishiyagalolunye nesithupha 96. Ngiyethuka ebusweni
eyake yazuza umusa yasiphiwa umusa ukuthi nxa uhamba emhlabeni uyakhetha ukuthi ukhetha ukuya ezulwini noma ukhetha ukuya esihogweni. Lempela ke zafika izinsuku zalensizwa yahamba emhlabeni yasifika ngale mahluleni. Ithemba isifikile lapha emfuleni waseHuze wasethiwa uzakuba nenhlanhla ngoba wena wawudalelwe ukuba mhla uhamba emhlabeni uyothi mawufika lapha la kuhlulelwa khona bese uyazikhethela wena ukuthi ukhetha ukuya ezulwini noma ukhetha ukuya esihogweni. Wasethiwa isibonelo nazi indlela zimbili, le eshona ngapha iya esihogweni, le eshona ngapha iya ezulwini. Zikhethele wena ke. Yayisihamba lensizwa yaya kule ndlela yokuqala, yathi yafika khona yafika inhliziyo thema ingena ngomnyango, inhliziyo yasiyathanda ukuba lapha. Ngoba yayibona lapha abantu bonke bemi ngenyawo bayanyakaza, kuhlethelelwa namagama amahle ayijabulisayo inhliziyo nayithokozisayo. Yayisithi ayikho indawo engifisa ukuba ngiye kuyo, njengoba ngilapha nje hayi impela la kufanele ukuba ngibe khona. Wabe sekuqhamuka insizwa enhle, iyayigqoke kahle, ifake isuda enhle, ibophe kahle nothayi. Wayeseyithanda le nsizwa. Yayisembingelele le nsizwa wavuma. Wathi uzofunani lapha? Yathi le nsizwa hayi, njengoba ngilapha nje umuntu kaNkulunkulu, ngoba ngiyakubona wena ukuthi uyindosi engihlangabezile ukuba ngize ezulwini. Impela njengoba ngilapha nje ngize ezulwini, ngiyathanda ukuba ngihlale lapha, inhliziyo yami iyaphelela lapha. Yayisithi le nsizwa yasijabula, le nsizwa egqoke kahle. Yayisithi awu ukhethe kahle. Ukwazile
Ngazile ukuhlukanisa ngesikhathi ufika lapha endleleni eyimbili emahlukana ndlela. Ngathi insizwa ayangazile ukuhlukanisa. Uyalese ukuthi la ungene khona ungene emnyangweni ofanele wathi phela ngingene khona emnyangweni ofanele. Basithi lensizwa egqoka isudu akulungile ngiyakongela. Kodwa ngoba izwi lithe khetha bengakuhle uyayibona nalena enye indawo. Wayesethi hayi kulungile ngizosala sengiya. Kodwa lapha la ngikhona beke ngisaguquka. Yasiyaphuma lensizwa. Yasiyaphuma lensizwa mhlambe eyimi. Mhlambe nami ngaba nawo mhlambe lo ntata mangabe intata yokuba ngikhethe kuthiwa ngikhethele mina. Yahamba yathatha lenye indlela yesibili. Yathi bayiqhamuka. Yasiqhamukela abantu abaningi behleli phansi eyiceshini. Yafika ukhokho labantu abangabazi ukuthi bagcinaphi. Nabantu kunemvume khona kodwa engazwakali. Bahlabelela abantu bahlabelela imvunga kaThixo kodwa engazwakali. Wayesethi lo mbhema hayi uyabona le ndawo sengena kuyo isesihobheni sokuqala sokugcina. Le ndawo iyabhora yinhle le ndawo nalo umuntu omhlangabezile muhle bengihlangabezwe yiyo ingilosi uqobo lwayo. Wayesephenduka wayesehamba ebuyele emuva wayifica le ndoda. Yathi le ndoda awusubuyile mntanami. Wathi yebo sengibuyile. Uyibonile le ndawo? Wathi yebo ngibuyile. Ngibonile. Yiphi oyikhethayo? Wathi hayi ngikhetha le. Ukhetha lena? Yebo. Wayesethi hayi kulungile beqhubeka ngena. Waqhubeka lo mbhemu wangena. Wathi aphenduka wayifika le ndoda isishintshile. Awule ndoda esimbi kangaka enodaka isho ngogoqolo lomsila ivelaphi. Wathi manje ibusisa le ndoda. Wathi hawu kodwa ngoba iyo le ndoda kathi yinhle ifaka isudu. Yasiyaphendula le ndoda imbona ukuthi umangela. Wathi hayi inhliziyo yakho iyona ekhethile. Awusakwazi ukubuyela emuva ngoba inhliziyo yakho ikhethile. Unikeziwe ithuba lokuthi uhambe uyobuka lapha kuleya ndlela enye. Wafika khona wabuka wadela. Yayidelisa inhliziyo. Njengoba usubuyile usulapha nje ayisekho indlela yokubuyela emuva. Wayibona le ndoda iphethe inkoloko yayo isibagoqoza. Wayibuka ukuthi nami ngizongena lapha ngiyophenduka ngale nkoloko. Ithi inkosi yesibili ungalezinde ithetho hlabisa umdala emihlabisa mina esembeka. Ithi maNazaretha njengoba nikhona lapha nje ushembe unilandile ngeindawo kodwa ubukhona benu lapha nihlukene kasihlanu. Abanye benu njengoba bekhona lapha bakhethiwe abadala basemakubo ukuthi bambonile ushembe base bemthatha bethi hamba ngane uJosikhonzela kushembe. Uthi khona abantu abanjalo abangambonanga bona ushembe kodwa abathunywe abazali babo ukuba bazobakhonzela. Ithi bese kubakhona abanye abathanda ushembe bengakazalwa ukuthi uma befika emhlabeni bayakuba ngamaNazaretha. Bathi uma sebefikile emhlabeni base bembona ushembe base beyamlandela ushembe ngoba vele ekudaleni kwabo badala vele bekhethiwe ukuthi bayakuba ngamaNazaretha. Ithi bese
sekubakhona abanye abakhona lapha enkonzweni abebengamazi uShembe kodwa ngenxa yokuthi engabathola abantwana wayeselayela ukuthi awuhambe kuShembe uShembe yabasiza abantu wafika wayibika kuShembe uShembe wayese emnikeza abantwana wayesebona ukuthi sekufanele ukuba ngibe yiNazaretha omunye wayegula waletha ukugula lapha wafika wasinda wayesebona ukuthi sekufanele ukuba ngibe yiNazaretha abanye abawuhlobo abakhona enkonzweni ithi inkosi khona abantu abangenawo umuzwa walenkolo abangenaso nesivumelwano noShembe kodwa abakhona lapha ithi labo bantu abanjalo ilaba bantu owayejaha ezweni kubo wayesethi ngoba khona uShembe angihambe nami ngqoke uNazaretha ngiyohlanganyela nabakholwayo eNazaretha ithi abanye besihlanu abantu bakaLusifa ithi inkosi besithathu ubaba omkhulu akha umuzi wasePhakameni ithi wayenza yonke imisebenzi yasezulwini wayeseyaba ngendlela ethunywe ngayo ezulwini uthi lo Sathane naye wambona uShembe ukuthi ukhona usefikile emhlabeni uthi naye wayesenyonyoba wayeseza emzini wasePhakameni ithi wathi bayefika emasangweni yomuzi wasePhakameni wafika uGange wafika indosi zasezulwini zimile emasangweni wayesethi zasezithi ezingilosi wena Lusifa ngeke ungene lapha kulomuzi lona umuzi kaShembe umuzi kaThixo umuzi oyingcwele umuzi wasezulwini wayesehlela uLusifa ithi inkosi nyanga izulu wayesecabanga uLusifa ukuthi kambe ngizokwenza njani ngoba ngiyathanda ukungena lapha kulomuzi kaShembe ngoba ngifuna ukwazi ukuba uShembe njengoba ekhona ebuthisile labantu bakhe wenza njani uthini kubo ubafundisani ithi inkosi wabesesuka uSathane waholela lapha ngaphesheya wayesohlala lapha
luka uthi wabe esehamba ebuyela esigodlweni sakhe uLusifa la ebeke khona ingilosi zakhe wayesebiza umhlangano wayesethatha ingilosi zakhe ezikhulu zabesilisa ithi Nkosi waphinda wathatha ezikhulu zabesifazane wayesenza nazo wayesethi lapha ngimthuma lapha kule nkonzo kaShembe ukuba nihambe niye khona ngibonile imikhuba eyenziwayo uma kusodwa kukhona abantu abangayifakile ingubo emhlophe abafikayo khona uma befika baphathwa kahle baphathwa intofo abathethiswa kukhulunywa kahle nabo uthi baye basukume baphakamise izandla zombili bathi bayamkhetha uShembe uthi nami nizohamba niye khona nifike nani ningayifakile le ngubo emhlophe abayifakile bese nifika nani niguqe niphakamise izandla zombili nithi ngiyamkhetha uShembe bayovuma bathi amen ebese niyahamba nithathe ingubo emhlophe niyobhabhadiswa niyobe seniba ngamalunga ebandla kaShembe kodwa njengoba nizobe nikhona nje nizobe ningakhohliwe ukuba nisuka lapha esigodlweni sami mina Lusifa ithi inkosi ngempela zaphuma lezi ingilosi zahamba zafika ezenza njengoba eyitshelile ithi inkosi njengoba nikhona lapha njena nihlubene kahlanu angazi Nkosi ba mina njengoba ngili Nazaretha njena zwane ngikhetha inkosi ngangiliphi lunga uthula ngaphuma sothe nabalothana yakahangula yacela Nkosi kwangeze kube mfishane abantu bakho Nkosi yabashisi la ithi inkosi yesibili ithi kwakukhona inkosi dawana thizeni eyayizele inomntwana oyedwa wentombazane ithi mthanda kakhulu lo mntwana ngolunye usuku yasifisa ukuhamba yokugana yayisithi uzohamba yokugana ebukhosini obuthile ithi wabe sebiza omama bayo lenkosi abayiganileyo wayesethi nansi indodakazi yami ngifisa ukuba yokugana ebukhosini obuthile cela banikophele imvunulo enhle eza kuyigqoka nempela omama basebeyiqopha imvunulo beqophela lenkosazana yenkosi bayenza yayinhle yathi inkosi enzani ngizawukhipha ithole elizawubhitshela lenkosazana yami mayisihamba isiyogana ebukhosini nayo mfuna leli thole livunule libe lihle lifake enhle imvunulo lithi malihamba entabeni naseyintalweni babona abantu ukuthi leli nkonyane elibhitshelwe yilenkosazane ikhamba ebukhosini ngempela bafika usuku kwalungiswa yasiyaphuma inkosazane kwakikizwa kujatshulwa kuba nayo inkosazane yenkosi iyahamba iyabokana iyemendweni wayo lapho la iyokana khona ihle ixoxa ivunule ngevunulo eyenzele ngabazali bayo yaphuma yahamba uthe mashibona ukhala lapho la iyokanela khona
khona yayisifika emfuleni yasubona umfula esithi cha sengihambe ibanga elide ake ngithe ngamanzi lapha emfuleni ngoba sengizokhuphukela kokhozi la ngiyogana khona yayisifika isithatha itholelayo yayisipopha lapha eceleni kwamanzi yayisithatha imvunulo yayo isikhipha isingena phakathi emanzini yayisingena phakathi yayisiyigeza ithela ngamanzi kahle ingatatazeli yenzela nomzimba ukuthi awuphole lathi mayisiphakathi lokugeza yayisizwa into eqhamuka lapha ithithushu phansi kwetshe yayithi mayaqalaza hawu imbulo hawu lembulo ifuna nesithi lembulo hawu ngubani wena muntu omuhle kangaka hawu ngaze ngayithanda nemvunulo yakho ithi le nkosazana yenkosi hayi mina nginkosazana yenkosi ngiyahamba ngiyogala lapha ngilindele ebukhosini bese thawu awuthi ngibone lemvunulo yakho enhle la wayaphela ubani wathi ngayaphela abazali ba hawu nenkonyane lapha elihle kangaka yona ubani okunikile wathi nganikezwa ngubaba wami lemvunulo yona ehlobiselele inkonyane wayaphela ubani wathi ngayaphela abazali ba hawu manje pho uyaphila wathi hayi ngemendweni wami enganikezwa wona abazali ba wayesethi kulungile awuthi ngibone awungibonele yona lemvunulo yakho engiyifake ngibone ukuthi izongifanela mina ngempela wayesiyamnikeza lemvunulo wayithatha lemvunulo wayifaka imbulo yayifaka emzimbeni yayo wayifaka wathi hawu dade ngiyabona ukuthi ngifanele kanjani lemvunulo wathi nawe ngiyabona impela iyafanele wathi yinhle kakhulu wathi hawu uphethe nenduku ehlokiswa kanjena awuthi ke awungibonekana le nduku wasethatha wamnikeza le nduku liphitshela kanjani lelithole lakho na ukuzama kuphela abazali bakhe kwakingizwe emuva ukuba ihambile inkosazana yenkosi iyahamba iya emendweni wayo ethumele kuwo ukuba ihambe kuwo lapha konkosi
efundisa wasethi wasethi hayi ngeke Mbulu wathi ngeke Mbulu uyabona Mbulu njengoba usuvunule kanje ngemvunulo yami lapha ngilindiwe ngicela ukubuyisa imvunulo yami ngingene emvunulweni yami bese ngihamba ngigibele ithole enginikezwe abazali bami ngihambe ngiye emendweni wami yathi Mbulu maye babo into kufanele uyenze wena hamba ungene lapha emanzini ufike emanzini ungene odakeni uyibhita ngodaka masuqedile bese uzongilandela yathi nkosazana Nkosi hawu kanjani na wathi ayenza lokutshela bona wayilungile nkosazana Nkosi ayilungile ilunge kakhulu kanti ilungele embulweni Ithi Mbulu sheshisa wena uthe ujahile sheshisa sheshisa yayibhika maye ulungele Mbulu ndanti muthi angakholwa umfana kwaJikele wethatha nkosazana yayithatha igqoka yalifaka udaka yasihamba yasithi Mbulu ngilandele woza yahamba Mbulu igibele ithole nkosazana wasekekikizwa kunakala ithole nokuyikezela kwakikizwa kwangena ewamukela umakoti ewahamba umakoti wawufaka lapho okufanele bafake khona ahlale kwakikizwa kwakuhle kwesekwenziwa konke okufanele ukuba kwenziwe kujatshela ukuthi umakoti ngenile ekhaya emzini wenkosi watatazela kwenziwa konke okuhle kwamukela umakoti kwenziwa idili kwaqedwa wathiwanya kwaseqhutshekwa lokuhlala kwakuhle wahlala inkosi sijabula ukuba indodana yayo isiganiwe igana umakoti kanti umakoti imbulu Besathi fika wasekuzakala ukuthi hawu makoti lo muntu ohamba naye omubi kangaka wathi hayi isiqiniso sami isisebenzi sami phela sesingole kangaka wathi hayi abantu yombeka lapha esitebeleni ahlale nezimbuzi nezinkukhu khona wayesethatha wathi hayi isiqiniso samakoti lesi okushuthi uyazela ukuthi uza kumthuma makwenze njani wamthatha wahamba wafaka lapha esitebeleni Washala umakoti kwakuhle lapha washala umakoti kwakuhle kwathi kusikhathi kwemvelo kwesikhathi kwase kubonakala lapha ekhaya sekuvela ubamba indlala ancipha amagula amasi kwalanja la ekhaya kwakula la ekhaya hawu ngoba lento yaqala ukwenzela akazi siyenza kwenze njani basiyahlangana inkosi yabiza kwaphungwa sekubizwa inhlalo ezifanele kwaphungwa yayisithi inkosi hayi ikhambo enizonenza ngizothatha amasi namagula bese simba umgodi omkhulu lomgodi bese sithatha lamagula namasi bese siwafaka phakathi lapha emgodini ayisithi wonke umuntu okhona lapha la ekhaya uzakuhamba eqelo mgodi baqala abantu baqala yona inkosi beza nabanye beqa emgodini beqa lapha emgodini kwasebakhona umakoti ehleleni hayibo sasakile lapha siphelele khona umakoti ongekho akanyabe nimnandi umakoti uthakeza wathi abiza umakoti wathi hayi ngeke ngikwazi mina ukuba ngeqe emgodini hawu ngoba yini makoti wathi ngeke ngikwazi mina ukuba ngeqe emgodini ngoba ngayalwa
ngizohlala mina ekhaya ngayela kakhulu ngenhlonipho ngiyahlonipha kakhulu hawu uyahlonipha makoti hawu yebo ngiyahlonipha hawu ngayala mina ekhaya ngeke ngikwazi uba ngeke umgodi kukhona obabezala lapha khona nobhuti noma mezala ngeke ngikwazi ukuba ngaphakamisa iketi kukhona bona hawu makoti sebaphakamisile kushayela babezala wakho wathi woza wathi ayingeke ngikwazi base kuza yena babezala wathi babezala hayi makoti imini engishoyo woza ikoti wathi cha ngeke ngikwazi ungcono ke babezala akameceleni wathi babezala hayi kulungile ngizomeceleni base ezimakoti wasefika eseyiphopothe kahle umakoti wafika lapha wathi ngeke ngikwazi ukweqa mkhulu kakhulu lo mgodi wathi hayi ulingene ukuba wonke umuntu uzokwazi ukweqa kulo mgodi waqala umakoti wayilungisela uthethi uyajomba ujombela ngale ngaphesheya wasuyaphunyuluka washibilika umsila wayo ibhulu wacula phansi emaguleni wacula phansi emasini wasekevela kuba hayibo akuyena umakoti imbulu sizakwenza njani hayibo umakoti kanti ukubuyisathise wena wathi hayi mina hayi mina hayi wena hayi mina wasevela mveli alesambe niyakhumbula umakoti efika ehamba nento eyayingcolile akuyobhekwa lapha wathi behamba wasulandwa walandwa imbulu esingabelemota wafika lapha wathi hayi manje sikhulume ake sigeze lolu daka ngoba selaze lomelela asimgezeni wagezwa umesegeziwe wasengevela kuba khabo nangu makoti okuyena bezogana lo bhito kodala lona olapha ibhulu ayi shamba wena yini ayi kunensizwa sengifike kugcineni inkosi yamakhosi kunensizwa eyake ikhuluma nenhliziyo yami shembe kuba cela Nkosi uyilungise inhliziyo yami uma ngiphambi kwakho Nkosi nenhliziyo ibe phambi kwakho lensizwa yasi kunomuntu eyayihlekisana naye igama lakhe angiyazi igama lakhe insizwa kuthiwa kubani kodwa umakoti kuthiwa kwakunoNkilayitheka makoti uthi unoNkilayitheka hayi mntanami ungezi uzongibona baswami nolaka labi abafuna ivakasha kayifuna uthi ke lo mnumzane awu ngeke ngikwazi ukuhlala ngingakuboni naye wayenziwa ile hliziyo nami engihluphayo nawe hluphayo wasenza walunye usuku lokubheka wasethi hayi kulungile ngizohamba noma engafuni ukulayitheka ukuba ngeke esebenzeka khona ngoba amazi ngoba engafuni nje mhlawumbe ngenzeka ukuba kukhona ngifihlela khona wayesemfonela hawu ukhona wathi yebo ukhona basi wathi basi akekho uhambile wasethi hayi kulungile wangasho ukuthi uyeza wayesengena indlela lo mnumzane wahamba ubiniwe la ejardini la kusebenza khona uNkilayitheka wayesefika esengena khona wabona ukuthi kukhiwe ayikho indlela yokungena wayesenotela wayesengena ngaphakathi ejardini lomlungu wangena ngaphakathi wayesefuna intuba ukuthi
ukuthi kambe ngizofinyelela kanjani lapha kunonkilayitheka ngoba inhloso yami ngifuna ukuya kunonkilayitheka. Wayesegibathayi ngizogibela phezu kwendlu kunoshemula lo washemula ngoba ngingene kule yandlu yakhe ngizongena kuwo lo washemula ngiyoqathamela phakathi uyongibona unonkilayitheka sengingaphakathi engazange ukuthi ngingene kanjani. Lesi igibela lensizwa igibela yanontela yasiyangena yasiyiqala yayibuka amasayidoke yayibuka yasithi cha mina ngizokwazi ukungena loshini. Yathi inhliziyo yalomnumzane hayi musukulibazisa ngena kuloshemula uzozafike ewubasi. Bese ilalela inhliziyo wayesengena yathi inhliziyo ngena ngenyawo. Yathi inhliziyo thatha izandla zakho uyinamathenise emzimbeni wakho emasayidini ungene usuqondile. Akasaphume. Nempela lensizwa yasuka yenza njalo lensizwa yasiyangena yangena ushemulawe njengoba ungena nje lapha mawusuzokhambela endlini unebhendi ekhona ikhona elimileyo yasigena yashibilika lensizwa ingena iqondile yashona kuwona ushemula yasibhaja uphonile. Siza Ay, oh siza ito diyan ang pekan. siza oh siza Upajiwe obelawula inhliziyo upajiwe uphathwe ikhona ikhona lashemu esehamba usefikile ubasi wahamba umtshela wathi basi sengiyachophela ukhoshwa yini ngikhoshwa intuthu ivelaphi na intuthu lapho mayifika kushemula iyabuya ayikophuma kushemula. Wayesefika uMlungu wathatha inkolelo zakhe ezinde imjodantaba inkolelo zakhe wafaka laphayana ngaphakathi ezama ukudlokoza ukuthi ngabe bekunomoya kwangena udoti mhlambe wasubloka laphana wafaka okusikhundleni kwaqhamuke udoti waseconsa igazi eliphumayo elibuya nalezi inkoloko kwase kwanezicucu zenyama elibuyayo zibuya nale koloko kwamqatha phansi hayi ngoba igazi yini silale siyasifele lapha kushemula nonkilayitheka. Kwasekwenzeke inkilayitheka eyayiza kunonkilayitheka. Wathi nami ngangazi basi ukuthi kwenze njani kodwa intuthu igcwele indlu
umlungu ehlokoza kwathi ekugcineni kosuku laseliphuma ikhanda lathi khitho phansi wathi nonke ethena hawu inkani iba nje umvuzo wayo Thixo asezulwini Nkosi yamakhosi uthuma ingane Jehova iphiphihlile Nkosi ngomntwana kayo lapho shengwengcwele ngenze khona amaphutha ngiyoyicela baba intethelelo nasemndenini yakithi Nkosi ingaxoshwa ezulwini lakho ngami ukuba ngone umsebenzi wakho ngiyacela Nkosi izulu nomhlaba ukhule njalo ngezikhathi zonke sikudumise sibabaze ngazo zonke izikhathi cela ukuyisela umsebenzi esihlalweni sasezulwini Nkosi kusithabaze lwesizwe In the bank you lose. In the bank you lose.